Kublai phi baru kini kilongki kubor bamtagasngi. Kaseng samla jonga balang Catholic Nativity Church Maukerwan mentakasngi kalapulong eka program jingye kendolang neka get together ka bakarpang na kabentaki kenarven. Kibadon hagadakhot jongka oratory kane ka jingyelang kalalong hasin Vianney Auditorium Maukerwan. Ya gani ke program lawan ban pensyongkun da uba Commander Syangpliang kumukongsan haringkat ka jingedon lang uba Bu Sylvester uba long unong yalam bat unong pet jengki kenaren. Nalor kita la sakhiru daga jingdon jengki rang ba balang uskai secretary balang u president jeng keseng samla lembat ki long kemi long kepajong ke balang. Haba ai jingkren hakani kesungi uba Commander Syangpliang ula kentui ki kena bagi samla ban im kejing im kabadan katong gul. Ki katu kat ne ki kentin seneng ki ba ula kentu ki long ula kentu ya ki kena bakin simkia ya kejing puli bat bandan ya katong ka babin na malada don katong kejing tracy tom ban poisha kejing job kawan hi ula kentu ki samla bandan kejing mut jing perkhat ka babha bat ka badai om ka basniu na mar kejing mut ka babha ka long katun rai ban ne ya ki eki bangitmu ula banru ba ka long ka badan kam ya wei pa wei ban long ki basngo hun ha kejing em. Jawai kebaraki ngakwa ban kong epi ba kukun selawi kani kare gajing keban kajumpi tapi pia keban lagi kun kijingi kemarin te ngasu keban hal kata ai kle kamta Commander parlo kijingi bawan ban pensingai lang kini kun sebelah kijingi kani ka sin ke pasal ka bakla ki kinarin kini kina awal teri bawa Commander kini kina awal teri nama ta jompi ki habret nama ki babun ki jompi nama ta jompi ki habret bi happy ban gongo ikimi ki pa ban lase ka bakam kumsan ipi kolong ba pinlek school te pihak bandan dian ki samar kunjo dan nama ta kini ki habret pada ngakwa ban ongkum ne habapi to hakikam ke bejinglong mensim te pihak ban nget iki balahe alasan ki don sibun ki jingi kai mo hakapalang datar hari ngakwa bantuan kendiat cekang gajing puli dan namta jumpi ki habib habapilet school pidai bantuan dia kata kathong pidai bantuan dia kathong tikidot ki nong ikai ki basyak hikul hi yapi what is your aim in life don ki balaya jubak kunta dan ngakwa kumne yapi ki habib pada pimpat yo jubak be tabejing tuli de wala da pidang kena makna pidai bantuan dia kata kathong pidai bantuan dia kata kathong habejing im jumpi habapilet school kapha bapin ong yaka jing angnut ke jumpi ngakwa long kulit ngakwa long officer ngakwa long doktor ngakwa long engineer ngakwa long driver ngakwa long sujuti ngakwa long syat jikshat ngakwa long pilot kumta tater kedi ban ong kumta namar balai apa pi ong kumta pin sadon ni kata kathong pin sadon ni kathong pin sadon ke jing ikun namar teng-teng lada fin ban kathong finum ikun lada film angnut yang lada film ban kejing angnut di katong menuhi ban lepha ha kejing kuliro lada film perkat bintang bangan iyo ban pas ha namun ban ong tang ban lapas tapi film dak rek kotan dari lada film manga ha ka classroom ngadi ban ong ningkong manga kemun hangta pensa krek bat ha dekade ban don katong ha kejing im kejompi nang bapila ban job te ya piki kena ret ya ban krek bat ha pidai ban pelejing mun pidai ban kongo ikik mikik pa bat kumjuro pidai ban ong bapila ba ya kena menukang itu kum kinam tay jumpi kena dengan
kit pok kami pi tapi nang kio hal cing pule ki jong pi te se hane ki samla ki kabere ber kene ka kata ka jing bafindon ye kata ka positive thought hal cing im ka jong pi hal cing im jong ni ki brio lada ngila don ngidon arta idar pin ombet banga ngamla lane bapila te hal cing im ki jong pi Fidi bandat kata kacing kacing berkat kebalong syai kebalong positif. Tapi dan kebalong kebentar, kelak balong kacing kuliah, kelak balong kasyong man nam tadi sama, kelak balong berfikwa ekam kejar kau lagi kuno kebentar. Fidi bandat dia kata kacing berkat kebalong kebasyai, kebalong negatif, kebalong positif, kebas baskem happy. Marsisin bapila island yang kita kacing yang kapapin ong ba shikun kijing kalong ki kijing sudah ya kini ngamla banle kata penlong hi api ba kijing mun perkar kan yalam syata rai habapi perkat ba ya kini ngala banle ngala ba ya kaban job pun yele iki entrance exam ngala ba ya kaban yo kam ngala ba ya kaban te ya kini kasenjunga ka bit ka babiang ngala ba ya kaban nong wei ni kisuksa ni sama ga ha nak balang nam tak ulang salang kata kan wan kecil jumpi hoi kin challenges kimla ban gian dan ri ki challenges jumpi pada pihak ban ongba ngala jumat dan ye shibun kecing kecing ma pi pin ong kan ye ka ba pia kulu lasai kesini kecing ma pin kulu lasai kesini ong ini jing ba mentara sendiri basukha ngala dat ye kun ni kecing ki ba syadin kecing kini ke ba mentala ini belum basukha Fidan dia kata kerongkom perkat api mungkin salah ia keban lek dia kata teman rila dah fiong lebih persian berkat nak nak kecing dia kata akan kendung nyelam ia pi senang nak benar but ketika gratitude kecing sungu fidi bandon ada kecing kecing pi induk sai balik bro bila kum kikun kristal lada fikir step fiong ba oh ngalayo ia ketika sengi ke pernah ngalayo ban ngaingu yo boleh bau air ni ada dekat sengi pengalaman impat mentara sengi pengalaman tre benta kan ilam ni kan ilam siapa positive thought nak dah kacang pi tang itu is small thing nak kacang pi bangang banga kini ke sengi sisa kalau babiang nak kacang bat kadai sisa ke jingkerku ngasungu yo boleh bangayo ke step ke pernah pengalaman tre biang ayo ke met ke bakot ke bakian katakan ilam siapa positive thought ke kacang pi Andai kinun no ki bapidan nak jumpi apa pitrai sitom ni biar kun bil kita angin bapilak kan ini kata amar kan kenum ha jingim ke jumpi lada pikwa hi biar kun ya ke bapin finom la kawat kemudian namanya ngong syakang kun kanuksa syakang kajing duk kajing lek pule begini kita kumi gitu pada ni pi kita mental ini harga jing pule saya tu disama dan kita mentah lagi kelas 11 dan kelas 12 ngai ini hai kini kidon kam ha kini career kaidan nam ta jongki pi kisapla mentangi kidon kam tang kuno bagi tip sibu kum kanuksa mentang ada fikwa balik kuliah engineering kini batip kini kan entrance exam ke bangan ngedi bagi ala apa haba fi yakun dia kata entrance exam lo fi ban perkat ba menaikan pengempat ban pas dengan ke JEE ngadi ban pas ke JEE advance hadin kata pada mi pa jongki la kiblan besar dan tidak ada masalah. Tambah pihak all India, pihak penong tiba wan syakmat. Yang kedua ketika education dun nam tajampi, kisam lah tiba bilang. Dan engineer dan doktor. Kadang kui ke kies hakini yang si nganang perkat ba, yo si lada ni shim lun nabang, pat lada ni ai bendai ke jaka jangi syano kendong yo kabang kamprian. Ringa yo jikti bagum syano kendong lo bagi lada register ke jaka ka shim ni kabang namar balik. Iku tu jing pule ke jombi kemun yak papi bisa siuhi hadir nak ada pan pule dekat don jing ya pi pada kawa bang nak priang ni jaka jongi maka don iki kenjam wal ke chen kum yakini ki pahe kum ki